uspeš da odališ. Ovom mini Nutella cheesecake-u svaka ti čast. Ja nisam uspeo. A uz Lidlovu akciju na tanjiru treba nam samo 6 sastojaka. Krećemo sa Neo keksićima. Prebacimo ih u blender, zatvorimo i sve lepo izmrvimo. Prelazimo na puter. Istopimo ga i sipamo preko keksića. Mešamo dok ne dobijemo teksturu vlažnog peska. Prebacimo smesu u korpice za mafine i kašikom utisnemo i izravnamo. Vreme je za kremasti sirni namaz. Zahvatimo i prebacimo u veću posudu i prelazimo na ukusnu Nutellu. Zahvatimo velikodušno i sipamo preko sira. Finiširamo šećerom u prahu i mikserom mutimo dok ne sjedinimo sve sastojke. Sada u veću posudu sipamo mlečnu slatku pavlaku i mikserom umutimo u čvrsti šlag. Zahvatimo i prebacimo u našu smesu. Špatulom mešamo kružnim pokretima dok ne dobijemo kompaktnu smesu. Prespemo je u naše korpice, izravnamo, izjednačimo i ide u frižider na 6 sati. Sada ih jednostavno oslobodimo iz korpica i odmah prelijemo zagrejanom Nutellom. Ukresimo Neo keksićem i možemo da uživamo u ovom ukusnom mini Nutella cheesecake-u.